Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lalram sangral te Eco India le Directorate of Hospital and Medical Education DHME Mizoram ten Karkalta Khan tho dana tuthlung anziak he huni DHME auditorium amanani a DHME Director Dr. Lalthang Lianin tutlunga hian minga zia nana DMHP State Nodal Officer Dr. Robert L. Kholshing le Eco India Executive Mizo din sangiten telpuyin video conferencing atangin Eco India how to Dr. Sandeep Bala Vice President Paromita Das General Manager le Dr. Purnima Parashar Manager tenaron telpui pokani Eco India himimal emo polang emo po asum siam nana dina nilova Project Eco na tumber chu resel na lamte zirna lamle thil dangata na mason na le ti chakania Healthcare professional le educator tetan capacity building programs siam sakle len chua chu atum berani Eco India in thil tharasiam hub and spoke model of learning a hian expert team pakatin hub na anthoka mithiam rolin zirlai tane na zirtina pe in athei angin anvil zuit bok thina he mala ne digital infrastructure mangin ti ol samani a chu chuan ma sona dai reile te na thazok mangin mantlom zokin zirtir na a chop chuak thina ni Sarkar lai puin ramdang mi te Mizoram an lu do na abi ka phalna la ngai le tura aronti chu Mizoram sarkar chuan ala bo zui ri lo Home Department how to te chuan he mi chungchanga hian Ministry of Home Affairs MHA in Chief Secretary ne na lekha ron thon thuan soya hun ala bichela wangin engma bo zui la om lo nin an soya ni MHA chuan kumsom pali zeta lo hli to ramdang mi ten Mizoram Manipur le Nagaland an tlo khwa khirna Protected Area Regime anti mai chuman le turin thutlung na asiama sarkar lai pui hian Karkalta thole ni khan heng state pathum chief secretary te ne na hian an thutlu na siami thonin kengko turashia tirania Mizoram sarkar ro chuan he thutlu nei adon ve chaw awangin engtia kalpui tur nge hriat alani lawani Protected Area Regime PAR anti mai noya hian Foreigners Protected Areas Order 1958 lo chanin ramdang mi India rama ven him Aizawl mun tlo tur te chuan Protected Area Permit PAP le Restricted Area Permit an nei masak angai thina hei sarkar le pui chuan kumsani som khan man lo turin atia hei pot sei zelin December ni som paruk sani somni pani ka apo sei nu berani a December ni som sani somni pasari tlenga po sei mekani lain man le turin aron tele ta thotani heti la hian no realize that PM party chuan sarkar lai pui thil ti dan chu an du lo thu to chua siamin an soya Mizoram State Ralmong le Mason make protected area a Central Sarkar in a puang chu tha an ti lo thu le Central Sarkar hian he tutlu nei ennon le sen du thu an tar langa Mizoram chu State Ralmong le Mason make ani thu le tourism lama ma ason chho mek thu tar langin kalphung thar mi pui sarkar noya khwal zin hip konga malak na te kong tam takin he protected area puana hian ate thwan op don ani antia ramdanga tanga Mizoram to du te po in MHA tangin protected area permit an nei zel angai to don thule he hian kong tam takin khwal zin hi ponga harsan na athlen thei don ani antia Central Sarkar in thutlu na asiam chu arang lama ennon le thuai turin an phuti an tu chwa chuan an tar lang bok Longtlai East bial to MLA Dr. Lorraine Alpek le na chin za chuan a bial mi puite Christmas le kum tharlim takamang turin du sakna ahlan Advisor to Chief Minister Health Dr. Lorraine Alpek le na chin za chuan tun lai hian abial chunga ko sak har sa zwal te ne na Christmas ti bai bu na sem chuak meka sangau RD block wam chunga chuan bial to MLA ayo in LADC ZPM MDC Pathum le Block Shwai 2 te le ZPM Lai District Headquarters Shwai 2 ten toy om na nuaya bial to MLA Christmas ti bai bu nei an sem chuak mekani Dr. Lorraine Alpek na chin za chuan Longtlai District mi puite Christmas le kum thar che bai bu kin du sakna hlana hun pui chu an tan mal som na thlen tu ni se du thu soin ramin ma son na ra bia chuan kai mek rolin Longtlai District po in ma son na du om zo ka nei theinan thei top chwa pui turin mi pui so mani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga ponani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar ngai thla le chiar the da ani
zanin daruk le achan ve Chanchinthar puan le ani ang Kuwait azin mek Prime Minister Narendra Modi pualin nitugin Khan Bayan Palace sipai choi moina fam kim nen lom na in khom nei ni a Kuwait Prime Minister Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah an lodong songani Modi hian voin hian Kuwait Amir Crown Prince le Prime Minister te in biak na anei puyang chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani